Ni nani aliyekufundisha kwamba ili ufaulu inabidi ukamwangamize mtu mwingine? Ni nani aliyekufundisha kwamba ili ukaendelee inabidi umsimamishe mtu mwingine? Ni nani aliyekufundisha kwamba ili ukaheshimiliwe ni lazima umdharau mtu mwingine? Ni nani aliyekufundisha kwamba ili ukapate nafasi inabidi ukamtoe mtu mwingine? Acha nikukumbushe kitu. Mungu ametuumba kama vile miti. Yaani mti unaitwa kutoa matunda kulingana na hali yake, kulingana na aina yake. Ni kusema nini? Ni kusema heshima ya mti wote ule unakaa katika aina ya tunda anazozitoa. So, heshima ya watu, endelea kufuatilia ndoto zako.